Começa a entregar. Ou um aí, eles receberam coisa. Tá ainda um. Começa a entregar. Começa a dar já. Açúcar não tem? Tem. Não estraga essa caixa. Lhe dá um toque. Tá bom. Já receberam açúcar, um pouco de arroz. Um bocado de óleo. Ele está consciente. Ok. Agora, Estamos junto com o Brito. queremos saber. Bom dia, mais velho. Muito bom dia. Como te chama? Tuzana ndaku ya mama Sofia Mboso ye mama yatusangana oyo nazoloba ke abela kaza maladi yakona ye lelo kotala ye ko visite ye mama wa botarde wa we kaka nito nitigo kaka malu nitu ya kula pasi mubaka luna nlongo me alani kumbakisa kana wanu kala kwa kushiodo suyenda kwana wow reseta vena nani papia vena damudilo bakanu longo bie we anani kana paye kaluele pokulupitalo ko anani kandata ko yetu mafai kuenda kaka kushili watkele kaka katika kudikoloko pasi be amomu malu pa wasa malu kima tetula muna malu pasi amalu vana mamba kadi kwa kulu kana nguta ko kwa kana andira kwa tata wa kutoma na saka pasi dikala kana fumu kala yanga odini menga ngoda zola kusala ko kana kulumuna kaka sigunu wana ndumba la kulunguti ni muna pasi muna pasi wa kungisi kuluganda mama mabongo kama pasi wow pelo menos muito kwele de fetibaka longo munona nini na te wa yo pila kibene eske sio sikaranta jana ka zolo lan kiyanta kwana mun ma ya ka ngi rombo ta kun kiyanta kwana mun kato ani je orsi sa ko kene otsia ko ka yenda ko
Basi. Kwamba ningusaka. Akutuka ndikuneko mna. He. Wangu pembe ukhambili nginde. Basikineko mna ndio yo. Ketse na ba mama oto zalaki na ba ya tosangana. Ko bazalaki maladi quase sobrevivente yeyo. Então ba mama mususu moko yewana kufaki moko itouti kokunda mikoloyo. Yende azali bo nzamba zosunga magi azoko reclame mena ndenge na kutilie lelo. Quando você tira, já vai aí. Tira, já vai. Já, né? Já? Você Agora, vai vai. aí. Já tiraram. Vai. Outro vai. Quando você tira, vai aí. Tá aqui outro pé. Escolhe você. Você já? Vai. Esse meu Qual? Tá escolhendo. Mesmo na outra,